Mwen le msye mkon kwa mba ye. Yo ak gel a men. A fwa men. A mbet si koto lon men. Ah, ok. A men mla kay la yi bos. Oye, kye sa? Smiley papa. Oh, ade nou wak. Oh! A gel a ou gwen? Sak chou men. Sa men! Kon msye bo wala men. Ah, dek ap bien manje, vite ap bien manje, mon cher. E a jot nou, yon wap pose men. Ah, Chita nou men. bon bari nou men. Chita nou men. E sak te ble. Ah, a men. Haiti kon koman sa e fwem. Depi se Haiti ou e fwem fò travay men. Non e sa. Pase jodi a se jou weekend ki fò wèm la men. Mwen jodi a lep mbwe kop mwen bari sa ou. E pi ta la e nan ba. A fete men. Pa fete bon, fete a li chak joun. Fete de pou manje ou bwe ou pa malak men. E fete wap fete. Wa ze di avon vin la wapa. Mwen tan fin manje, pi tan fin manje. Tout bagay manje. E vwe. Oui manje. Ti pa men ki tan yon la kay la pou men. Aye monshe, ou di mbito fin manje wapa. A gen yon kon nou men. E se sa ba yoye fwem. Mbe yon konsa yon. Se met may pou viv men. Rapide, Apre yon sa konsa fwem yon. wap chire yon do. O mi de yon monshe. Chire, Mbito fin manje wapa. Se sa. Pa ou chita la ou ba ki tan yon pon la kay la mou bon gout.